hajirwe bana Uganda mwenna mwebale kusima bachogela Hub Products olw'okufufuggaza endwadde z'ensusu zonna tonyiriza bato n'abakulu era basimye empeereza yaffe tuleese ebipya ku katale. ABC Dent na Fresh Up nibikuhereza kawo karungi munonga yejumbira omubazi ogwa ABC Dent na Fresh Up dero oyiyongera okusheka omu bantu otiine kwetiina aha kasente kakye munonga. Twakutangirira eshaha nezagacenshire ebiro byokwezi byawe birabiri na bibiri okwezi no kwikumi na kumwe omwaka n'2025 Serena Nwamanya ninyenda bene ngutwara umugacenshire agutwatebekanisa omwebazi yogo tuza kwakira imitu y'amakuru kundagaruce inije nago ombwejwire. Emitwe y'amakuru nekuhikibwaho Red Star Wine, the taste that lasts. Nekurwa Sigard Investment Limited kandi neshango maduka gona omwihanga tera noti musanzu ibiri mukaga na mukaga notina atalne itano okusinzira kulanje ezenjawulo enkumulito ze tulina ku Global Paint yelanji wa Global aleta wenjawulo ku bisenge tulina Global Silk Vinyl asigibwa munda Global Weather Coat asigibwa ebweru ne Global Matte owazi siringi. St. Peter's Altar Wine ekozirwa mu mizabibu yonka kandi tebekanisiwe kurungi kukozesebwa mu maramizo. St. Peter's Altar Wine nekorwa aba Red Star Wines kandi neshangwa omu maduka gona mu ihanga lyona. Chiche rumba ne Castro Power motorcycle oil akumadigi yonga na mu Burungi netambula bulungi neba kali bobo. Castro Power mufuno kuva ku masundiro ga mafuta ga Rubis wonna mu gwanga. Omugace nkiwire kireki hari omushijo tamanya bukomoko owashangwa feriro mugera omukasese naye abantu bagezezako ne bamwade ne bamutegeera bagamba muntu wa kizungu oburojo burukiruhura abebyo kwerinda bataho mu nshonga z'abatura abayokiza nju ya mutayi wabo omurikanya ryeru iko twino omusazi mwanza abantu bashaba tubeshengereza nakatonda mpade mutiyambe Government komeko urutindo rwa billion 8 omuri mutomo amizi gakija garutwara kugahirize kurutwara twaguma tutino kuraba agacenshire ombwejere abatura omucyare cya Nyamwamba West mu division ya Nyamwamba omurikasese municipality barebera kutangara bwanyuma yo kushanga ombere g'omushijo tamanywa uri kuzerera omugero gwa Nyamwamba omu district ya Kasese abebembezi barabura abatura kwegendesereza okwambuka omugero ogu okukira munonga ombwira obuturumu obwenjura. Abatura babanza kureba umutumbi omugera gwa Nyamwamba birukangirwa wa mukuru w'entebe yo kubanza okuripotinga. Mutuka abantu mutukenda tukayoya twama bano mundu yomwarusi twama rwayo tukatobeta twama endo ekyayimani amatoro ka polisi twama endo ka polisi baviriya samwe hamu bamabara mushwara. Natunga ebigambo mu ofisi alo abaisikibe ababiri bampikireho bangambira ngo umuntu afuire ali mu mugera ogwa Nyamwamba ekyo nakora nagenda nabo twahika polisi mu kizungu polisi yatera CPS twarugayo twejja twahika hano omuntu twamwiya mu maizi bamara kumwihamu kandi ogwo mwana musaija uwe musaija mukuru tali mwana muto. Isaiah Thembo chairman LC1 wa Chitoro
kandi arukwatana na Nyamwamba yarabura abatura kwejeresereza okwambuka omujero gwo mubwire bw'enjureji naye abantu bagezezako ne bamutegeera ne bagamba muntu wa kizungu sero jabeera ya kati kye tuliko sawa zino naye abantu bategeeza tuli enkuba etonya nnyo ate ne time Enyamwamba eberenge kwaki ebenge yongera buli sawa kati batugamba abantu mulekera okubanga mukola ki nga mucrossinga amazi nga mugenda eri wakiri mukosa katindo kali eri. Polisi yatwara omubiri gwa Nyakufa omukabafu ahari Kasese Municipal Council Health Center yakana okucheberwa gasha kwa Gilbert Muhanguzi. Gilbert Muhanguzi enshuminche ehwire TV West ekakorekaho okwabatura bayikizo rurembo rwa Taima Elike wabire natekatekwaho kuba aryo mufumo enshongeji ekaba omugobore ya Kanyaryeru omuchare cha Rwamuranda district ne ya Kiruhura nyomwe bazyo abebembeza handengo stars zimwe na zimwe mu district ya Kiruhura bakwatanise nabyo kwerinda babasa kwika omuchareki bataho orukiko okubasa kutebekanisa abatura no kureba ngo cyaro cyagira ubuteka no kureba ngo abatura tebagaruka kutwara amateko mu ngaro. Enshuminche hingwire tukakoreka amakuru ku rugumo Kanyaryeru mu district ya Kiruhura ubwo abatura batahirira umutura bakashenya kandi bakosya amajuje bari kumutekateka wo kuba muroji konkanisha aba government ngo yengere gumene empamane kandi empe mukono ahubwo kugira ngo gumene kora ubwayo habako magaraganje neka yanjye no kibahara ngo byatsigana benda kubitanga kutemente kwita umuntu we no bashanga ho wanje kuteka yanjye yahifo gukora buri kimwe cyo n'ikibi ekikwenda ikibi bwa nyuma y'ibiro biceshye kibireho ayo byo kwerinda n'abembezi bakiro mu mwanya ugu bageraho urukiko n'ikigenderwa cyo kumaraho butikerezana hagati y'ambaje zombi no kureba ngo abatura tubagaruka kutwarira amateka mu ngaro. Tiwa Kanyaryeru ya kera aize kutebekanisa omwanya okubatebekanisa kuyashika omukazi yaka namutwara osi ibideze barkwanda tuwagireba yakunga bipisi osi bwanshina we no Rwamuranda na wene gwango kawandi aho yanterese ati ninkwenda twateranda ishomerizo bariyasana ati kinkwenda kuganda ni wo mwana mukuru ninyenda kutuzo kwota ibintu byatanye hanashi tanyima kagirishe kagira abazayire karo abazayire baitu itwa bana ntumukata kaza kwenseka yatanyima tanyima inishe nice karishe takuja koma ho mushango mbwenu imbiyo kuza kwota watanyima katubanze tweta abazayire baitu iko twino musasi mbwenu kwantu bashaba tubeshengereza nakatonda mpade mutiyambe tubashaba abantu baboroko tujya bwineza babo batubiha amagini gahize kitweka baba batakubasa barye mu Rwamuranda bagenda kitweka cyarege webore mu moyo cyo kubanza abana bitu bari no bafa ito turiyo ntfa nuyikereza ishomerero nujya nkaharara cyamara umwana aha ngwita cyo kurujya ngwijana utugambira tanyima ntitanyima nderizo nyane nija kushikira ishomero kayombeka ishomero no kutosere tene sente naba abaziro kubosirana bashasha takwete sarikiko no kutungere hiditi cya musiya ntemchote cya nkoma ngonoreba ngati twaza kubita abari kutekatekwaho bese rw'umisho g'abantu kwegambaho betu behaki nebero kubagambwaho bagumziye ngo nibabajwe ko ruhu rw'embuzi okubari isengwe nyundi yo marangi nitere ngoma yanje ngatumba cyama kubaraho kiri mu ngoma zinga buri yose ke mu ngoma ibiri konkazo n'abakazutse akaga y'amazi 13 nazo zishira aho ko bakwiza bayose uremba hanze gombe cyo kudongo ahigo n'ibyaso ninga byona n'ibyaso kuyahanze aha mune binyatsi aha n'amabara n'imiganda ahandi n'ibidongo n'imiti urakore enshobe naza kwato urakore enshobe naza kwato kandi numuza kwato urukore enshobe ahandi ihanga rutebekene
mungere ku rukororage mukozese za RC zanyu eze nshonga zosira musumanya kunga kumuguza kuriya kubana umugamba ngo government asharo government iri kubakera mwashaka batwakinga amasumwaga amabiya bitubiruho harukiri kure government hano batodoza ko bakamanya hari harukiri kure government abantu bari yaha intelligence ryaha mwe twanyuma makwanga ngweshi abantu bakagenda batahuwa wona horoyoza mugamba soma kumyabi mbona kigendo bori kirwaje zwaye bekibanza cyenzo nicyo kikasi abebembezi borekera kwatwaho ahabwa abature kutwara amateko mu ngaro no kwanga kwatanisa na polisi okutereza ubutikerezana oburu kubarakaho mbiyanga n'abajantu wamanya wihembe abo bushobozi bagize iki baroho kandi offices nikora polisi rya ero kuteretera ubusingi kandi umwame tanyuma istanyuma ngi masake tanyuma dahanga kugarre nyo nareba maraga shwaha atanazagamba ko muntu nare amaraga shwaha teka mukwatane akakoba kenda mwiwe wensere kikubanaganaga konka tugire ukumanya ibiragiro akecho nekintu cy'amana munonga ikintu cyo kuhayirana ikintu kirungi akano basa kuhayira umuntu ayitwe n'ikindi nango tine nicyo kukimanyaho atoshange baje kanshi ngo akabigamba manyaburi ngo akagira ngo namwita mbene yamwita so ikintu cyo kandi police government ne kwata na witari na police ibingwa ukukiza stana mani ruhanga stana reho kandi neita stana neite ryo munsomo konka ruhanga we nakiza mani polisi teka kwasire muntu wena kandi bashabira barukwetombuita n'abarukwetombuitirwa okuganira hamwe okumara hemchenjano gasha kwa Paulo turyamureba tugumizamo n'amakuru abesimbire okujwekera abanyibando mu ishengero erizoba basiba umukwajana abiborekerire okukorera abantu babo abaheza kwebwo muca kubasa kubebembera omu ishengero okwajana oku kutebekanisibwe abibanda Greater Citizens Forum kandi aba NRM tubarebekaho Okwazanoku kutebekanisiba bibanda Greater Citizens Forum kandi kwatambura hamura maguru kugira ngo okombeko bwebembezi bwembarira n'obuturage burungi bwibanda aba National Resistance Movement tubayetaba mu kwazanoku okukubanza mu district yibanda efuna bayeje bajya mu twedese get money take it there hat kamba uze chini eshaheje noza kushanga ngo security na defense nizikiza health ebyamagara omu budget twinotara mu Uganda koji tukamudera twamwiyo ADF tujumazire konga filime yonjire shukare yonjire kanse yonjire ebishire yonjire ebirona yonjire amizmarriage kuwanje ajezeho cyakoze iki konka omuri byona biguza korora communities kama zimba outlining unlimited access to clean water, improving household and individual income, food security, quality health care and quality education. Abesimbira hantebe ya municipality nibo babanza omurubuga kandi bwanyuma abentebe y'abakazi bakorataho kandi aba bareka ko barkwenda kurwana sobshomankuzi n'izindi shonga zentunguko mu district tuza gutekaho measures zo kureka ngo any corrupt person bamusibe o ashashure esente zona ezaratwiri kwara yakuzirenju tuza kujuguza regain that money back then kwara batine sente naza kuzo mchombe abe reprimanded echo tuza kuyamba abana abantu abarabe bakora obutakoraki obutagaka kuba corrupt igisirizwa abamwe no kuterwa baterwa abandi babakoma bariyo muza polisi
bavuze nakubihayo konka nkateekaho egyo as one of the strategies zo kurwanira aba bakyala kugira ngo tubanze tuboreke nebizubuki ebyakubasa kubasubiraho nk'abantu okubasa kugumana bagambira abandi bantu abamwe omukaza noku bahereko kwetomboita ahabwe kibiina kya NRM okubora kwetaba omuntebekanisezi aba NRM abakwasire furaga hati babayekora mwakabondo bawopozinga icyo kirya so I will not go there too much konka initiative ejo yibana development agenda wano reba ngechi now this is an achievement, this is actually one objective in the other. You cannot act right in a wrong environment. okaja noku kwakorerwa hari AK Gardens omuri Banda district kugira ngo ugu nazamuha umunyu ugu nazamuha iki ugu nazamuha 10 ninga bitanga atera kugira ngo umuntu ebembeza nanka araganise koreke neki kandi iki cyaraganise cyo twenda nk'abanyibana bintu bibiri ebiri kutushaka kimwe no kugira ngo okuza kwesimba esentence baziri nyingi umunya Uganda umunyibanda takubasa sentence gasha kwa Timothy Mushabe Webale Timothy Mushabe government kurabiro ministry ya PIDA nebyentambura yatonguize okombe ko rutindo rwa Nchwera omu district ya Mitoma rutindo ruza kumara sente ziri kwingana billion 8 kandi omuhwezi wa speaker Thomas Tayebwa niwakurire okutongoza rutindo Orutindoro rugatwarwa mizo mwaka 2021 kandi uruhuno rukorwa abatura biti narwo turuhamye nizi gakija garutwara kugahirize kurutwara twaguma tutiriho kuraba twaguma turyaho konka twize twaye kwata nk'abantu barusheregenyi twija hanuya twateme imiti twagitaho kutwarize kugitaho twarunda amakoko twagataho Orutindo ruheriye amashomero kandi abazigenda bagira ngo batwirebera kirire ahabwa abana babo abarukurabaho barukuza kushoma twina abana b'amashomero abo kurga abo kushomera nkinga aro primary aro secondary sombe tubenteganisibwa munonga abo enshoga n'umwana wanje akarga guhwa so mbenu na munonga ekintu cha transport akagwaho ata akaba ine gari kuyagwire mbenu akarika kigwam yasibiraho hihi abakozi bona bari ya district bona nibaretwa konke cyo kutusase kuba kono baza district betororishaka kandi cyamaze rubwire bwinji ngwino tiri bindi kamba nyoni nja kuyayo n'amagara ganje okuwa rwino rutaruka rusingura niza kusitamaha cyogortindo rawe ntakutungana mushara no Thomas Tayebwa umuhezi wa speaker w'ishenjero ashabira abaturo gukora sortindoru rwaba rwahwire kushubura no kutunga tasi mu makagabo Ortindo Nikwana ngoro Ortindo nakozire inacheke mperize kora Ortindo iya yango munda ati nabona ukero murenji atumbire ninkanywa ati nchinywa kashera kanje ndema kubalansinge migoro ati njambuka mpumize titite ati nchirabo njambukama atata tniza ikuri Ortindo ntero murenje twayombe Ortindo roktera murenje twayombe Ortindo rokrete tunguka. This project is vital infrastructure development initiative under the Ministry of Works and Transport's mandate to plan, develop, and maintain transport infrastructure. Omurmogu niguza kumara mezi 18 kandi abahirwe patana naba Ampas Technical Services Limited gasha kwa Fred Turiachira Bebade
Fred turyakira twaza kumuraho tugaruke n'icweke cya kabiri icagacenjire agarukurataho nagakushikibwaho Mobit nerwo mite nebjumana ohizezo rukugonshaka okutambe ndwara zombiri nkobhere ebuguna amazomba nezibawe Kukundeka mwana wanje hataba kuguba Mobit bakabito mushipa kimwe Mushanga Sako Limited ni taje rukuru nyamufumura shema yagaruka yakuretera kisereje cya Christmas omwakogu ba member nabo kwenda kuba ba member mwena ekitereje cyatandikire ni 912 byo ku 12 omwakogu abetsimbiro muri ntunga muntu baraganisa kutamani umukuru wa nsaboro mbantu babo ebizungirana bipurire omiruka yitambuyemo nibagira ngo amashanyarazi tigari Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Skylight Hotel, restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City. Ahi barukereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, sumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineona chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe. Nibateke nkoko, embuzi, ecenyanja, muchamo, obushaza, akaru, ekitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kande cyo kunywa. Nichigenderaho. Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe. Aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City. Breakfast ne yabusha. Bine rooms eziri self contained DSTV, security rije kandi parking ne yemarira. Bine bara yo murembe. Pool table, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete. Ijukangu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera no tumushanje mwenda 18 58 38 inga no tumukaga 36 Kurku bujwire je turkwitaga no kugamba aba original garments bari sirimpinduko mu kujwara nibajwe kabashija nabojo hamwe nabana na perfume zone bine suits z'umurembe ezimbaga eza office amasata gagumire na t-shirts empare za office hamwe na za casual wear denim jeans hamwe na shirts jumpers na sweaters z'umurembe bine na shorts hamwe na belts enunji abarkwenda vests boxers hamwe na socks original shiraba original garments abashija enkito zanye nunji is original is our office sneakers hamwe na flats original garments nibashangwa hala Grand Mall Mbarara City a High Street ahamwa rugo kubanza room namba ya kana note mshanju 82 emwe mshanju mukaga note na note mshanju note emwe mshanju mukaga note Stuart Trading Company Limited yakuretera chitaramo cha Mpengo Fermented Beverage 2025 echirukuiza kwata hasi nehiguru okumara ebiro bishatu 2014 byokwezi 11 2025 chenjo jo mu chai 15 byokwezi 11 chegego mu chai 16 byokwezi 11 mubendo mu chai tizote utaferwe beshongozi bebemberwe David Rutalo MCs DJs okutaha mune 15 kandi no tunjira icupa ya Mpengo ni drink utaferwe kwangura ibihembo nga solar panels ebitereje bya Christmas amasimu t-shirts engofira Mpengo ni drink ente aprons ekiteramo cha Mpengo ni fermented beverage 2025 kati banjura ba Allen Interiors and Designing Hardware abantu bakafuru ba interior designing omuru burengero rw'izoba orino yombeka ninga no gunduza makagawe hoteli amashomero ninga business yawe kitaya iro yotungira amatara ga chandelier agarika wa okashangura buraya sink zo murembe tiles za burishika wallpapers za toilet sheets dressing tables na millers shower mixers jacuzzi zo murembe za curtain water heaters tap mixers door locks carpets n'ibindi
n'abandi bengi kandi nibaguza kamwe kamwe hamwe na nokushubura nibashanga muri Mbarara City akikinya Bongo Street hina gate ya Baspaka aho uziri kutahiramo esumu notu mushanju 2 anani 2 abiri na mushanju 9 manager ogito wagito konka batu mu kidara kabatakagiremo MC takiziri DJ atumwe na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mwareka turwo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngo okushara keke ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara keke tukazakunywa mbogo nawo pension na nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ninyende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nikolera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje amashemerwa no kujumbura hari Igongo Kids Festival and Family Day 2025 ebirabi na mukaga byo ku 12 omwaka hari Igongo Country Hotel and Culture Center leto mwana shemererwa mu izoba eryijwiremo ebirabacamura nka bouncing castles okuvuga ngamiya okuzihamize face painting nempaka zo kuzina nemishono y'ebyenjwa otebiko za baru n'abashobozi mwinji barimu Fresh Kid Wakiso Dance Kids DJ Ikra Zada muleta abana mu nyumre kuonya tonto omuziki bundaruda reka bibinji tuzina futa kafito okuingira mutwalo gumu okutahamu sinije mutwalo gumu bana abaze no kutahira mushi tandikana shayina zakasheshi okusasha kubini bizomwana ishemwe cyane omuringo gwigongo amashemererwa eka hamwe n'ibiro bikuru byona omwanya gumwe ebirakiraho tera noti mukaga nshanju ni 28 Igongo Kids Festival and Family Day ayi muri kamwenyu kinumugasho Christmas Bunyaruguru Development Sako yakuretera shitere Kenyamurungi ahiburi wamwarije kwangura bwa nyuma yo kugura no kusevinga emyeze shakuruga kibanzo ku 10 kutabiro na bishatu byo ku 12 2025 otehireyo rero kirakomugisha go kutaho mukazano kukangura ebirabonye mwinji wasevinga miliyoni 2 neshweka nemigabo miliyoni 2 neshweka notungomugisha wasevinga mitwara 5 nemigabo mitwara 5 notungomugisha go kukangura wasevinga mitwara 2 nemigabo mitwara 2 notungomugisha go kukangura koko shwari omucheri emigazi nebi Nibaharon za boda boda, dairy, school fees, agriculture, emergency, home improvement, water harvest, commercial loans, neri. Nibashangwa Nyakasharu, Bunyaruguru head office, kandi bine branch Chambura, Chitagwenda, Ibanda Kagongo, Kasese Katungu. Ekiro kikureeki yetungire Altar Wine ya St. Peter's Altar Wine ekozirwe mu mizabibu yonka kandi tebekanisibwe kurungi kukozesebwa mu maramizo. St. Peter's Altar Wine neyo mutindo murungi kandi ekozirwe ahabwawe nanye. St. Peter's Altar Wine nekorwa aba Red Star Wines kandi neshangwa mu maduka gono mu ihanga ryona. Okumanya berukiraho tera note mushanju 2 mukaga note ina 5 Narishi note mushanju 2 mukaga mushanju 5 ina emwe. Hayes Recruitment Experts Jobs Abroad n'amashemerwa menshi n'abatabarusi yabona abafuna visas bakatambura kandi benjera kubanyisa abantu mwena mw'imihendo yabo ebachazire mpaka kwa miliyoni 2.9 mega discount byona biwire harimo visa air ticket emishana mirungi munonga okora cyakenye mu Dubai emiro mukaba customer service airport security aviation stewards check-in agents landing grounds guides and airport cleaners okuhandisa no kwabusha ahamiro moyona ahamataji gabogona esimu note mushanju ina note emwe 2 3 4 5 mukaga ninga note mushanju ina 5 ninga note mushanju ina note rukumi ogumwaka gwe 2025 Christmas reke kugendekereje wowe na rukubikana ruhira mbere musako deba sako yagaruka yabijuka mwena ba customers bayo mwene yaba leta kibayeta Christmas bonanza aho uri kubika mitwari 10 ukugata kumarira kubyona ukatungira kiraba kwiguka ari mukamazimu ebafu isabuni n'ibindi birabanya mwinji ico bakora kwena ngo bashemeze mwena ubwo
ubwatari y'agamataji gona eryaruhira main branch Nyakitunda Ngarama Kakumba Kabyanda Mbarara na Kivale Chungamo ubwingi bwa sente zorabike ku rugano twari 10 kugarura higuru nibwo buhango bw'ekira toratunje kandi sente zigumaze byazawe nkaburi ubundo buherezo bwo kwigura account na no kurya roni bucaje ndo mumbi ubanga cyo padese bihingire toya kuri mucho wararotekatekera habyo kombeka gendo mu ba Dubai P&C Uganda Limited abari kucangwa umurimbarara site ubwa hata bafurikire kimwe bakarga ahagarage street no bashanga Makansing Street atsimbe cyaba sister hamwe nashungire na cyose house hamwe na hawe house yabo rwogoma erukushangwa aha Victor Bwana Road washumira ahabanda byembaho ogwaza Andrews ahu akatareka Makansing kafurikire ahawe house yabo bine hotiles nyamwingi enchene mpango 60 by 60 na 120 by 60 okurga Twyford Kenya na China Mikaso size zona nebikabya adhesive nka quick stick tile adhesive erukusiba tiles zempango namabare gahabisika na swimming pools twinitaji shaka waguro mu bwingi transport eriho kwaka showroom yabe ya hawe house ebintu byona no butandu bata Zamu namakuru abatura umutawune ya Burisa district ya Burisa bino kwetomboita ahabwe kizibu cy'amashanyarazi agakumara ubire burengwa gatarbo kandi gacibagizire gakaguma ngamyasa nubagira ngo bwa hatemirimo yabo erukozesa amashanyarazi shanyarire kandi abamwe bakozere na zarosi ombyembishuburo yabo abatura umutawune kanso ya Burisa mu district ya Burisa ahanshare ya Uganda na Congo nubaganya ahawibura y'amashanyarazi eretekere mushecho mutawuni yabo abantu bagira ngo nubushishi byarababitira mu nyindo batine cyo kora abo barakusingo winje myuga yabo ne kwesa amashanyarazi wire bona tugatiga kabo garukumara wiki gatakagenzere kumara biruka bibiri tigaso kumara wiki gatagenzere enyuma tumazire kamaro muyi enyuma tumaziro wiki munde kitweka gataro gakeirega maziro kiro kimugaga genda tukoza kujya kabiri polisi yatuna challenge y'amashanyarazi kandi na business zikole batakwaye business zetu kwagia muntu na fridge na byakunywa wetu nwagira amashanyarazi kumala wiki nkebere satu nwagira business yamugiririri aha wibura y'amashanyarazi haroho kuti nabo kweyongera ko bushuma umutawune ya Burisa twenga ba boda bya security bakutwibo mana pigito kwa mtu parking kiruka kyamu kwa kiruka kyaye tino wagede tuna challenge ne hoyi muri sagiye tuchale kwanza hoyi kwetaga bya security bibeguru bantu bagura completely munda soragura ibintu bikuwa kya game Burisa for okay ni suppose kinga usa haina beto amashanyarazi kinga usa ikumne biragaine utatunzire ronje nomba hebwa ora RDC wa Burisa yagira ngo yahereze kugamba nawe kitumwe cy'urukujunanizo bwa amashanyarazi HUEDCL okutereza inshongeji konka yashaba abashubuzi okuba bagumisirize. Power is on and off. So when I called the management of HUEDCL, the manager, he told me the line that comes to Burisa, it comes actually, now it comes from Mulindi via Budongo Forest, then it comes here. Then when it comes to this season where we have a lot of rain and wind, so some trees fall on the lines, then other branches also fall on the lines. The medical systems, those even now, you know, at times when they are operating like a mother and the power goes off, the mother suffers. Only they have standby generator, and the generator can't be on for the whole week because the fuel goes, the fuel consumption becomes high, and you find when actually they can't even afford the price of the fuel. Okugamba nabishitongole cha UEDCL gaba mino garuguru abo kuba batarkwata amasomo gaitu gasha kwambuzo no gabakatoto.
Bare Ambrose tumuza munamakuru Chamuhunga Jubilee Sako batebekanise okuragurira abantu ahabwa busha kandi abantu bari kurenga omuri rushanjuma 13 mu district ya Shema baganyirwe ombuherezo aba baragurirwe ndwara zitari zimwe na zimwe kandi 20 bashemezibwe 501 bahebwa ebirahuri by'amisho ahabwa busha. Chamuhunga Jubilee Sako bakozerebe hobo bari kutongoza hwitazo rya Bersia umutawone ya Kasanya district ya Shema kandi batuzireho no kuzambura tawuni no kubahereza aho kurundanira kasasuro protecting environment kandi turebe ngo ayishwarika cleanliness kandi rizoba yakora ikintu cyo mutano iki akora yaraguza abantu abo kuba embazi ya berwaha bamba kucebera indware yorwire kandi bagaruka bakwembazi yayo abacara ababa ibenda kucebeza ninga bari kushasha umunda aba bacebera kansa ya nenda kandi bari kubahereza n'imibazi kandi bari kubahereza buri kimwe cyone cy'abana urano shasha babana bakuragura atariho shiringi nemwe eyo abantu bakwiha ninsima ubwerezo bwabo bwizoberi ubwa Chamuhunga Jubilee Sako nashimirwa mno amisho ganyiga bigata kweza kumenya kushoma kitabo biburi kushoma mati bampebira huri Pamela Ntwire nabo ori mukuru wa Chamuhunga Jubilee Sako onayajira abantu zimahantebekana za Chamuhunga Jubilee Sako ombye byamagara obuhereza mwareba ku obwaburiyo ndubuhereza buri memba wena yayeregistarinsa nitwe ndubuhereza kandi atekaho abantu abo batunga obuhereza kumara umwaka ababaine n'entebekana zo kutungura abakazi hamwe n'emyeto okubasa kweyiha oburo obuhereza bwa superwoman loan n'obumukyara wito wa hansi ninye n'omudara nkogu nimpinga omuzi mwanyitegereza so nutwenda omukyara wa hansi nawatunguke ahika hidara riye ry'abana bine emirimo ya office wakwata sente za sako zikozesege otungeho oshashure abo kuba sente z'umukutunga neza abamemba kandi mwe mwabemba mwamanga ogu n'omunyaji mugambira okwana nashisha sente zanyu nabasisire emigisha omukoro ogu guhikireho omwezi wa RDC agwa Shema kandi onasiimira Chamuhunga Jubilee Sako agokwinjiza ebyentunguka manerendas bakafuna mbeta bakafuna omuntu aine ebisente by'omuka nozayo shitamana kyeyamani utahita karyawe nyewe nanka naguzita karyanje ryashashura zahwayo bakwa miliyoni emwe oyiruka otaha hachuaho wamara kuziya manere ndesima jihaho arogana naho beno mushanga amara nko kweza tariyo naronda musente zibanze zagoba obwahati itaje rya Kasana irigwira iso byanyumazyo ryahisiye abamemba 1371 no kugabaza bodaboda nkaganemwe na tukutuku 14 n'ibindi gashakwa Michael Atwachire Webare Michael Atwachire abatura ba Nyabisirira Town Council muri Mbara District ibenda abebembezi babashyihamizi marungi n'amashanyarazi omushweka cyabo nabo babase kutunguka bigambirwa buroida muhimbura abire naronda karuru umwanya ogwo Roida cyarukunda tuyino mujuni oyisimbira anti w'imishingiro kaza wa district ya Mbarara ajiri yo muhoro yo kushera ubushagiki obura muntu wari umishingiro rihanga kandi muri Nyabisirira Town Council ogwahikireho muhodi ya Kensha mamune ya Kihamba aba batura bamwakiriye n'amashemererwa kandi bakamugambirira kubashasha cy'amashanyarazi kandi namizi nagondo gatuteganisa habo kuba twamara imyaka mirengwa twabe twine business zamano mu Nyabisirira Town Council onka habo kugira ngo twine mashanyarazi twine mizi bazima emitretire cyumba gira gonga cyo
sha government ka yatimbira ho damu ejo niyo nagarukire nyuma nahandikira aba ministry of water bija bagikoraho ninzira ni mureba ngo hindukireho tiburika burigira ukuyabire amizago gashime kwagari ago kumisa kente ago kwitirire misiri konka nkabasha banabeshengereza batere hetanga kuri yahiguru amizga kubegije gazomba konka nabwe gakiri make enshonga y'ibura y'amizo mu cwekeki najimanya kandi araganise kutahuriyo bwona okureba ngo abatura babatunga mizi marungi namwe mtere president Museveni no mungaro abo kuba akatikoraho yakora hakintu cy'amizi ko kushaba mizi taro kusiba munigija ogu nyumwe bazigire no mu Rwanyamembe Town Council omurika chwamba hamwe na rutoke nawe bamwakiriye n'amashemererwa kandi okunayo bine kizubu cy'amizi hamwe n'amashanyarazi amizi gawe agaciro mwanya ubu twetekatecere umugagure abantu batandike kugira appetite aho kuba ni mu rode hine byakozereho hata kamizi already twine pipe za neza arabiro mu kagona ombyaro byo nazageresta gashireye umugandi ayembeza bayinara bombekiro mukikurenju kandi omukikuru gwiyamanyonka Juventus tukahirwa oyine imyaka nshanju kandi fakazi omazuro wire winjara kubona bonero mu kayungu akabirene kenda no kumutera mwene tubeta imwabebembeza abandi mureke mbire nkobu na nawe ubundi ukora ekikorwa cy'embabazi n'ekintu kikuru munonga kandi ko kuza omuryabo abarukwetaga obuyambi ruhanga nazo mu byawe kandi tombekira abantu barwacishakizi abamwe abatine toilets abatine biyungu so nibwo muramo gutoruho kandi tushaba abantu bona nabebembezi abo kuba bariyoko turebeke ngo twakwatanisa twayamba abantu abo mucangeki umukikuru n'umutura wa Rucecesero umurwacishakizi wodo muri Mbara City kandi asimira umuromo gumukorirwe asima mkama Gombeki cyo kujya cyampereza bakaza kunyombekera kirungu tubengenda kuntera nituombekera abantu abo kugira ngo nibwo buzibu bwitu abantu naboro abantu tibine sente so bakasa abantu batwata mukono tuba tutine kizibu ogu nomwe abanza kombekera ningana muzana handi tuombekera handi kwa chachizi ahabwa TV West and Aidan Bataringaya webere Aidan Bataringaya twazagaruka tumureho nitugaruka Ekitongore kya Uganda AIDS Commission okurwa mu office ya president kitiroho riterane urwakakoka karukoreta oburwire bwa serimu urwo mwaka ogu 2025 ogwihanga ryone oriterane oru nurwija kutandika 2026 okusye 2028 ebyokwezi ku 11 omwaka ogu ahambuga nkuru ezambara University of Science and Technology yegita habacondoza abanyaberajuru abakozi bebyamagara hamwe n'abebembezi bebyanga omukurwanisa kakoko karukoreta oburwire bwa serimu omjenyu mukuru ni Vice Chancellor wa Mbara University of Science and Technology Professor Pauline Byachika Kibwika otafere kiganire ki yecokeza hakakoka karukureta oburire bwa sirimu kandi neja kubaho kucebera sirimu ahabwabsha okumanye birukiraho tutayayira hakibanja nhas.usc.go.ug kati chikore kibeho tuhendera kakoka karukureta oburire bwa sirimu tutakahikire 2023 Katochi erino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi okurugerizo abantu banje tibarigaruka kugire nako hamutima byaguma binamashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katochi mugume munywecho katochi erino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi Eina chama chayo muhute katochi niyeya hamutindo katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho
Oino mukoro nk'embaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM n'emikore ndijo yona abatina events bakuretera obuhereza bw'orurengo rw'ensi yona obwa decoration mega tents hamwe na tents z'ebike bindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa ahacombeko echa Central Market room nambi 17 ahari Mbaguta Street omurimbarara city okumanya biri kukiraho tera noti mushanju mukaga hata no nitano chenda na mwenda ananeina tina events nito twenko muri burengero rw'izoba abino buhereza bwo murembe Murwaja Katoli kundongozina nanywedde kano kaalo vera chawuda drink kino kigaji kyaffe kyennyini kati katyebule mutoolo okolola okotyongoka kwata kano muzeyi kano bakayita batya pineapple chawuda drink kakamuddwa mu nanansi bojo mutoolo va mu bya bojo tugende tulabe kakiga bangambye omubiri munafunafu kakiga talina maanyi kakiga bangambye tolina maanyi ye naye nenfuna ow'amaanyi butammira ku soda drink n'abawala nabo banywa obutamu amazina banyita Kachabi Winnie shahe ekindukanye mpara mugomboro ya Kenshunga mu district ya Kiruhura nahereze natandika ka branch ka business nguko mukareba nashanganye mu remote area etana amashanyarazi so na decidinga gukora na free solar nampereza system yabo niho fridge niho haka TV kanje so tinyine nshonga na free solar mweniwe oasaruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi b'enkoko banyine maka abamabara na za hoteli tunga sora ya fresi rero kora magoba ijuka ngo nibagikushumikira bagikanike kandi bagaruza mekiri kusisikara aho gabusha free ebiri kukira hotela noti munana noti hashatu na mukaga hatano na mushanju ngaga ni 5 eyabusha wakozesa momo nobu inamani gokushashuje bwagura ulikozesa simu yawe hatari okuteganisibwa yimata star emwe mukaga 5 star 3 hashi ningasho scanning code kudownloadinga momo app kushashuje kintu cyona hariho kuteganisibwa na change kandi kiri kukiraho sente zako aho wabo ine cyo kushashura nubasa kongera hazi wabo ine ulikozesa momo advance ejo niyo momo amani agari kuretera kukiraho olina omutwogoluma emimiro egiruma ebinywa amannyo oba omusujja waliwo Kiramo Plus lw'amaanyi ku bulumi n'okuyamba ku mbuto eziruma asangibwa mu maduuka agatunda eddagala wonna mu ggwanga Kiramo Plus takkirizibwa baana abali wansi w'emyaka 12 obulumi bwe bweyongera genda olabe omusawo. From the lush highlands of Ankole, Uganda, where the earth and the air nurture every seed, comes a coffee like no other. Each bean is carefully grown and handpicked by rural farmers, sustaining the land and empowering our communities. At Ankole Coffee Producers Cooperative Union, SEPCU, we bring you the perfect roasted coffee cup in a meticulous process from the roastery to your cup with a bold, aromatic, smooth taste. As you savor our finest flavors, our farmers and youth are empowered by SEPCU's community initiatives. Taste the difference of Ankole Coffee, a naturally bold product of SEPCU. For more info, call 800-300-533. obwengula obulabika obulungi okutuukira ddala ku ttaka erya lanchi eya kitaka. Lanchi zino tuzirabira ne ku bisenge, ku mmotoka ne mu bunyonyi kw'ossa ne mu bisolo eby'enjawulo. Lanchi eno erungi ya buli kimu. Lanchi bwe bulamu. Okusinziira ku langi ez'enjawulo enkumuliitu ze tulina ku Global Paint, ye langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Tulina Global Silk Vinyl asiigibwa munda, Global Weather Coat asiigibwa ebweru ne Global Matte owazisiiringi. Weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. Big thing kabode MTN Super. Wali yakapya musite wali yakapya.
MTN kabode super mustairo mpya. Then you kabode smartphone nebya kabibyonna. MTN kabode super mustairo mpya. Then you kabode smartphone nebya kabibyonna. Yetungire kabode super esimu nse ya smartphone lero tungeza GBs 16 zabusha tandikana deposit y'emtware na necweka lero zindo zishashure mpora mu bicweka buri izoba uri kushashura sente ziri hansi ya shiringi 10 nobasa kushashura buri wiki nare buri kwezi kiri yahariwe turahamwe amashemerero gito tigine kizibira amateka n'ubushunshurece nibukuratirwa MTN nereberera Uganda Communications Commission. Twakwakira Allen Women's Wear Point amakago kunyerera emishono hamwe no kweyikirizamo nitukuretera omushono gwabura umukoro rero kitera ije tora no myenda yitu nkasa silk chiffon emyenda y'abagore ebitenje hamwe n'ebiteteye by'omurembe twine na za bags ezo kugenda na hamukoro na bags ezo kwihayo style yawe obubwijire nituguza wholesale hamwe na kamwe tushanje aharimba guta street ahashungine n'ecombeko echa Hosma Ruma Abernina tukunyirize Christmas age ebirukuchaho tera not mushanje 58 16 kinananibe not 8 Allen's Women Wear Point. Your smartness is our concern. Tugumizamo n'amakuru abesimbire abwa MP baraganise kubarukuza kwebembeza akaruru ko kurwanisa obworo mu district ya Ntungamo namanya Viola Broko nomwe abesimbire abwa MP w'abakazi kandamani nagira ngo agatire agurete ntunguka omaka hamwe no kurondera eminyete mirimo Okwatire NRM bendera wa MP w'abakazi mu district ya Ntungamo namanya Viola Broko ariyo nayitorora burumurko mu district ya Ntungamo obwar kurunda obushajici omukarura k'2026 namanya Viola najangama naijagata ahakurwanisa obworo mu district ya Ntungamo okurondera emyete mirimo okutungura ebyamagara n'ebyo bwegese hamwe n'ebindi ebyentunguka namanya Viola nabona ihananjiriza abanyantungamo okutorana hamwe no kushajika President Yoweri Museveni omukaruru kabona k'2026 ebizugana bipurire omiruka yitambiremu nibagira ngo amashanyarazi tigari nibagira ngo amizi ni mabi nibagira ngo amashomero turi kubi nawe nibagira ngo n'amagwaro yine turi kubi mwana bajanga ebitobonire komame ini amashanyarazi marujya komame ini amizi marujya komame ini abanda betsimbira mu district ya Ntungamo harimo Hunter James Bienjeru nawo kwatire NRM bendera abwa MP abwishazeria Kajara Mbasa mwewe abwachinyo kutambula n'aba ba flag bearers ba NRM ninyana mutujendere aharujero rumwe hati numureba mbweni kamba nk'amashanyarazi ninga maize ogahana turekure mu government abantu bondo kubanza natuma bakahandika ibintu ebyo bakabira bya harmeya bikazowa chairman LC5 bikabitwara Kampala obhereza nkabureta burukwiruka bukikamba Hunter nagira ngo baba bamutoreine amani naijagato mu kutungura ibyo bwegese amaizi marungi hamwe no kwisitya amashanyarazi ombyaro n'ebindi obuherezo nubukwata aha amashanyarazi gitu kika ombiceka bingi ebigatakashikiremo kabiri project document yakozera maize agaruka henje itwa kitika kizirega kuseka kilometer 20 nje kwa gebembera kureba mkisha kuno muri Kajara
ukaronda karuruko bwa MP kugenda misho kwetorora district ya Ntungamo Gashakwa Elias Rutugusa. Mwebare Elias Rutugusa abejigani 11 arimbarra Vocation and Business Institute bahendire mishomo yabo mishomo y'umukono etari yemwe nemwe. Omukoro gwo kujwe kabeji ayitendekero lyambarra Vocation and Business School mu Katete kutandikira abeji bari kutambira omutawuni ya Katete. Abana bwanyuma bagizira ikitambo cya misa ekibembere Father Cyril Mujuni. The value of a child has decreased. It is almost going to zero. Kokubuza abana babishinkaba otunaweza kuzara abana bangaye atufadha na hirirwe mukama yabampirire 3 at least 3 2 or 3 otubuza abana babozo kandi umuzo razara abana bangaye mukama kwarampirere kamwe kandi tubu twazarwa nyonde namba ya katanu owitonde namba ya katanu chama isamama kuyakomera abana basatu father mwana muyankai Bwanyuma yansa omukoro gwo kujwe kabeji gutandikire kandi abahereze mishomo bahirwa mu barahagabo. Donsia no gona bu music gal kunira such words azi mwaba ijano yatena yabayitwa mwebale muno mwebale abajenyi muterera bazira umungana abo kuba ahiturabire ntare abinja bazire no mumanya ahiturabire ntare nyowe nishemererwa kureba kwicaha muryaha n'abana igani 11 abajwara different disciplines kandi abana abatu banacharingire to placing mu internship placements twabivaweting bitwe twabivaweting mutwarze twabivaweting buri kimwe cyona nyesiga ngo abana batwa bateko mu communities bakashobora nabazakora bahinduri hange. Aha mukorogo government ishabirwa kwatira amatendekero gahiguru kandi n'abahereza mishomo yabo bashabirwa kukoso kugu abo bahirwa kwitandikira hemerumo. The role of the government umurimo gwa government by the way kwamirumo ni impurra government yite twiremerimo yose no way umurimo gwa government is education yegesa abana provide institutions support institutions amashomero gahamani then graduates skora bahamagezo mu mashomero go bashime kugenda kwanga hoki emerumu abeje abajecurwe basemera bazire babo abo kubashashurure bishara bishomero acho basiso kwika habsinzo yoni uko kuna juzinje kugira ngo niwe natwara abo kuba abantu binji bari nubombe kama zabo impression meri munonga abwe kintu cyabaheri izuba kubani manguage nekintu cyasiye gukora umagaraganje nekintu kiranga ngo magaraganje Gashaka Ram Edwin webare Ram bakuru b'amashomero n'abashomesa ombureberezo bwa Ankore bayihanangirizibwa okutamani okugunjura abana bihanga okubahereza obwegese oburije kubayamba ombwiro bwa Nyensya okwigoku kwibayo Bishop obureberezo bwa Ankore Right Reverend Fred Sheldon Mwetswa aha mukoro ogwo kushohoza birugire ombibuze bya P7 entrance exams. Bishop Wankore Diocese yanangiza bakuru b'amashomero okongera amahano yo mukutyaza abana bihanga. Bishop Sheldon Mwetswa yayo kwaburo kweri izoba obuyanagamira bakuru b'amashomero ga primary aga Ankore Diocese abayika amukoro gushoboza ibirigiro mu bivuzo by'abana abari kuza mu kibina cya mushanju omukoro gwo gwakorwa kitebe kikuru cy'obureberezi wabo inabana abo ekintu cyo kubatamu tomorrow bali agumana bijuka hato gumwana yaba international takubasa kwewa of course wajire kama yaja omshobesa wanje that pride you can't find it anywhere. Please, I kindly beg that you be good messengers. You know, when you are biased on the resolution of the diocese, it means that you are going to also communicate it when it is already biased. And it means the recipients are also going to be biased and they can
discuss it objectively. Reverend Canon Agashamwezi orukurebyo bwegesa wankore diocese yashobora ikigendero cyo berebereza kutaho ebuze ebi abantu reba amashimira gaturinde kora kiga kuzirege bonka challenge twashangamu twashangangu aha industrial action yabiriho abana be cyamukaga batubakozirege abo kubera bingi bakamara umuka ikinde cyo abantu simura bahanga no kushangangu abana abamashimira gumutawini bakozirege akamashimira gucyaro abantu Alina Sara uri koranga Senior District Inspector of Schools wa umujyanye mukuru yashaba bakuru b'amashomero okugeraza plane zigendere kutungura amashomero gabo kutari okugabandika. Some head teachers, they are in schools but without the school improvement plans. How do you plan the school failure plan? Because my Lord Bishop of Ambassador Zar Saha, he namashomera kinare instead of division 1, have to go operate in Jerome U. 0 in division 1, 42 in division U. Now what is your strategic plan? Omugandi ekitongore ekikuru kwebembera amatendekero gebye mukono ekya Uganda Vocational Training and Assessment Board sinka bakareba kukarwa na 20 okumabeji abarokika emitwaro 13 kashanje 5 na mukaga barukuza gukora ebuzo bye mukono omusenters rushandana n'ishato kwetoro lyanga lyona bitu twine nkora kugira ngo umwana ayino gukora ikintu practically ninga kwese mukone kumureba kugira ngo umwana yakora ikintu cyakuteka ngo yaza kutandika gukora nakuba nakikora katugamye ngo yanego kubija kugira ngo atukore urwigishije gukora urwigi urutwasa kuteka atari twagusa so nza kwatu n'abandi 2025 kugira ngo barebera abanabo kurango bakora ibintu byo ubushime kuba abaye ko kwatwaho ahabwabeji abishiki okuba bake wagerageranisa nabojo abarukushama amashomaga yebo gishaha no shoti abishiki bake kukira bojo konkita babandize umukintu iki tushemeriwe munonga abishiki bingi munonga no bacera actually twaza kubiteka mu ruzungu twita relative terms abishiki bingi munonga na akwaro baboshanga abishiki batari no kuba so ariko ukweyongera kwa banyanyazi kurango bazo mu mashomeraga kandi tukutwerariza ntumango at one time obwire bucho misu nakushanga bakwingana side na side abeje baruki komutwaro 13 kashanje 5 na mukaga mu barukuza kustamara evuze bye mukono mu kwezi kwikuma kumwe no kwikumenebiri kandi hari yawo abeje mutwaro 8 urukaga 5 na bana nabojo kandi abandi emitwaro 5 kakaga 892 nabishiki amakuraga gashakwa Abdukarim Sengendo hamwe na Jime Muhumuza mwebare abanyamakuru betu amakurago ngo gatsiya mperu gwa gacenjire agutwa twinire cerece tukusima mnonga yogomere nitwe aha TV West Serena nuwamanya na time inakora nayo ntubendeza okurara kurunje Eshaha zabisha tuzechiro na You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kubi Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. 차지루의
Bannayuganda mwenna mwebale kusima Bachogela Hub Products olw'okufufuggaza endwadde z'ensusu zonna tonyiriza bato n'abakulu era basimye empeereza yaffe tuleese bipya ku katale. ABC Dent na Fresh Up nibikuheereza kawo karungi munonga yejumbira omubazi ogwa ABC Dent na Fresh Up deero oyeyonjera okusheka omu bantu otine kwetiina aha kasente kakye munonga. Porogaramu egi obuhabuzi bw'omuziire n'obwetaago. Mushana Production. Mama wanjye wasibota nsibiraje wasibirota niwe shi ni ndigaje ndiyo amagare ndiya agari shima ndiya umwana wanjye wasibirota muri yo shifuko turiyo shanini azati impora umukamana sharaye azana yatamba tambura muti kumanya wiyatora kaya yatamba tambura nkoko kumanya mbwenu tarwa wasibona banyaboka tugamba hamukazi nabona omukazi hatari lekate kubaho omukazi bagenzi niwe mushana kweka niwe mushana kweka niwe mushana kweka niwajirenda niwazara niwayenga niwadinga
niwarwara niwarwaza omukazi yabataliho nekate kubaho niwagenda niwaza niwayenga niwadeka niwarwara niwarwaza omukazi yabataliho nekate kubaho mbona umwana wanje cyandeta ndira nintekateka bingi konka kinatekateka ekikuru ubwo mukazi musindikazo wabaze kuzarirayo sindiko mukazi wabazariro wabo ahabwo kuba enda ati yakuzire tari kuzara yaryumvira byo kuzara aha nomanya yazarira aha eshohoze yori kushohoza nomanya unoshohoza sente nempare yojiro giguza omukazi hatari nekate kubaho omukazi bagenzi niwe mushana kweka omukazi yabataliho nekate kubaho omukazi obusasi bw'omukazi icyo kubanza umwishyitari kujigija nenda yo kubanza nabasa kuba wo kubaga ezo sente nozimanya konka kuri kuba musindikire kikuyamba nehinda Can I have your number? Our families don't meet eye to eye. You tell your grandfather was a mere squatter. What's happening? We cannot afford to lose any more business. Today I want to settle this once for all. Feels like we inherited our family wars. Love and Beyond Season 1, Monday to Friday at 8:30 p.m. on Power Magic Prime. Stay connected to DSTV Channel 148 and GoTV Channel 303. Meet James. James has been searching for happiness for years. So we asked locals to point him to the source of their happiness. Until one fateful night, when his search finally came to an abrupt end. Find your happy place with GoTV. Get GoTV to enjoy a wide range of shows for the whole family. GoTV. No, lava fando, fando, kwata fando, fando, lava fando, tobe na fando, fando avera muliskando, akola night shift like a kando. He's stealing, and robbing, and Jonathan Walker, he's destroying. Vandalism is an offense punishable by up to 10 years in jail. Fando, lava fando, fando, kwata fando, fando, lava fando, tobe na fando. Maria, I'm going to make the mandazi you like today. This is my wife Maria's recipe. Maria! Maria, we've got the loan! We've got the loan! But tell me, what's the secret to your success? Maria is my inspiration. Everything that I do is to make Maria proud. muhara wa rugijamu
tokwijukanwa nabo bakamusindika wabo omukazi yabatariho nekate kubaho niwagenda niwaza niwayenga niwadeka niwarwara niwarwaza omukazi yabatariho nekate kubaho omukazi hatari nekate kubaho omukazi bagenzi niwe mushana gweka omukazi yabatariho nekate kubaho omukazi obusasi bw'omukazi yazariro wabishe yaguze byeye yashashura buri kimwe akagaruka yino mwana tebarasho wize neki mwenu niwe yeye umukazi kigeze kuzariro bishe cyo cyaneta aze cyo kugamba namaze cyo kugamba namaze mama akuba hato umukazi nabasa nko kunzimbagara ni cyecho iko mukazi atari iko mukazi atari sindi kadari kwarazari basi ona tuwogo reka ngende tingwenda shanga ayiro bugeze utajangu na rugaha ayiro wogo mwana Kurukay. Ambe nargay. Nashaka nurugahari. Kandi kaninde gowe Misiri. Nowe Misiri shuba kayo. Misiri najireba. Konka kache kache ndimo kwinamuka kwisha kurugayo. Kurukay. Buro mchoro bwameze. Nanga ino bute konka bakonesize. Ha. Abire waharebire. Onongo tkarisa. Nshinda. Ubushimwe kubari karisa uko. Akwinamuka kashozi kwa kwande nari. Ziburirire kimwe. Mnonga. Kunko gumshisha mchirinta nindi. Side ya hifo wanoza hana ikondo. Ebihimba abakozi bakabyaraje. Ebihimba bero. Ona tibiribwe mshuri. Nangwa bina mukireke. Urubwire ibintu kabire nangiriye narebera cyo gukora. Kalise kurinza kuregana nabo. Mbone mucyara. Kuwa agenda aheche nte cyane jo mutwe. Kinateka teka. Hati. Noreba obwire bwo kuzara bwashikira. Tugo. Mbwenu nabandi yawe kitekateko cyane jo mutwe. Ndukwibuza. Nashimbuye ishayo kuzara mucyara kwirahiki naza kurebera urubuga Ngwiri bikwera rikiriza achika twabire twabigambire byahoire mbona nteka nti maze makuru waza kuzara ruwani wanyetegereza cyane kibaho hajiri ubundi ugira mutahi wanyu kuri hihi ukubasa kunyiga akakogeza
kukurura ubuyambi abo kuba nureba hano basa kutabona mu biteka tinkumanukire buta tinkumanya hawenji kandi wagira ikitekateko cyo kugira ngo uze kuzarurumuka ntacumka niba nishana yo manya hano atumwe wanteganisa manya tobwa atunyo wana kugambira ikintu kaza kumpakanisa nuba wanteganisa hati hano nurukonda kuri kanyine mazara shimazara ataruho cyo tinkutika mu mikoza nabasa kurebera kusinga shuwa kuzi yes nangwa ko ruwagamba mawe kandi hati kantine mawe ndero hati mwenda mutata no yaza kumega shiki cyokura kwato muhanda uzowani ubariyo kuzara manya nyenda kugamira mu nanyukuza akaba yanje nyukuza kureta sena shuza mwebere nenda mukureta shuzara nuwe yabiri nenda nangwe kureta ngata nungandara kuri ngako atumuni waje ngo isikiri kuza waburukaza kuzara ruwanyu yaje kuzarura ruwanyu cyangwa nacyo mazo kandi ibintu kireba ni kibani kishakubi manya ko kuzara ruwanyu cyona nocho mwana hati nandara ho kaza mu office bakuyambe sibira cy'abakuno mama wanjeje usibiro yaho muri yoshi ala turiyo turiyo mazuma mukamwa oro chi aga tawe mama aga wasibote nsibiriki ugumire yego amagare niyaho akate akate nakari muri yo mutayi mama turiyo nyempora tata sibireki ariyo ni muri muta aza turiyo mutabani wanje tikwerurukire kugomotira shibondo kanigenda kubarura kasa mama ngomotire amatama mazima iyo bari kurebe kaje mwana wa yo kurebe kaje nembabaza nembabaza mukamwana nyinshi kandi kutashemirirwe ni buhoro nushasha nangwa tinkushasha Ibwo mutabani Bueno nibyo watushanga mukazi namujana nti mbe mucyara ubwire bwo kuzara mu bwahika kandi ogamba amazima hano basa kutabona wajira ki wakureberera wabuzi kugeza no kunyiga tambwene kwato muhanda uziwashu ubundi mukabo n'umutayeho bari hihi ningo munyabuzari abasa kugira ki kurebera yanyiga yatumba nashaho turu mbambe hacimwe ninyo nagamba ko nango utagambire kubi mukamwana kabire ni kureberera konke kizibe kiriho mukuru wanje rwiri nico cyakindesire kubagambira ngo ninyenda kugenda niyo nize kurwaza mukuru wanje mu irwariro kandi ndwara yagwe nabasakura nyenzi mukaga mukaga mu rwariza ari kubi bamara kumpuruza hati ndiye neza byenda mwenu nyoba naningira ngo eki yari yakugambirisha naye yamanyirira ruhande cyakoze waza kugenda manyasho nisho ubu naruga musho zaratara kubasi kintu zowasho nusa kuzaraje bumura nusa kuzaraje akureberere ebiri kwetagisa nabi kwa nuza kubajya bambaza kwishonye no mwana utafayo mama tikwe nangwa nakura kuka mazima kwija kurebeka je kuzarura witu nabimanya ati nyine mawe